Phasalo 14 Bodhjungnagar Wakkinagar Constituency ni BJP ni candidate Ranabir Debbarma ni Nogo Khlaijakha Kaisa Nokhla Kuthum Panda. Asal Nokhla Kuthum Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 90 family ni 273 voters Romkha BJP Bodolni Bana Yapaharwi Lamjaksogwi Naharkha Mantri Ratan Nath Khobwi Bodolni Kubun Hadongrok. Asal 14 Bodhjungnagar Wakkinagar Constituency amse BJP ni candidate Ranabir Debbarma Mantri Ratan Nath ni Lamjaksogwi Nokhla Kuthum Pandani Khlaijakha. Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 90 family ni 273 voters Romkha BJP Bodolni Bana Yapaharwi Lamjaksogwi Naharkha BJP ni candidate Ranabir Debbarma. Asal kok sanani thang BJP Bodolni candidate Ranabir Debbarma Shaka Lokorok ni hamkrai ni kok wansone ongka BJP Bodol. Chini hingkai Nogo family total 14 butung wachina drisho tiatur butar. Abo hai Chini chinaro joining khakaya ani khut ani Nokhla phai. Karon joto Lokorok sibo o amchayo thanai 2021 ni pore election ADC election ni pore orni je MDC ba EM bo public by kuno communication kirei para thai kuno hamkrai Khlaijakha he karne tini amchani Lokorok Chini 14 butung wachina hono Lokorok borok ani Chini Bharatiya Janata Party dol haye para ni development naye kami ni development naye bor tini angbai samil tai tini siru or simia or tini 90 family je joining family sikang bo phungo tini ni phungo no 10 family 14 ni 15 number buto haino hai 32 butar tini phungo no joining khalbeyo am heke tini prai 100 family joining Khlaijakha ni belai ke tongthaka tai ang borno khabai bornang Yapaharwi tai mo haikino buskang salo tebo kotor joining kurban munai mono badibo Tripura motor je humki tum kiri tongmani boni humki no জনসাধারণ happy jagya জনসাধারণ kiri jagya borok nogo tongtino borok ano kok sahoro जों कुनु कारणे नखरमा एखनो बोर्ड नि दिनो आसलमेन बोर्ड नि दिनो Chini nok family ni Chini parani vote jotno जों डेभलपमेन्ट दिगे नासिगै बदबोर बोर्ड नि हने mo hakin ano জনসাধারণ বা জনদেবতারক ano je ta kori tongmani Erisi songmari ni shakang kami amsio shalburnu bodol slaimani Panda Khlaijakha tongo fiaba erisi habango shaba asongnai abo saimanai fainai 17 April salmariwo lepongani shimi shamini Kuthum Chini Khorang